ngai thatu le thlir tu te in zawa in kar thar du sakna chi pai kan bu ka chau voin hi ni somni pakwa November sang ni somni pakhat tho tan ni ani e tun kar chhoma ya Khawvel barakhaih timang angtu COVID-19 nan na hrik in thlak danglam thar chu OMICRON ti mingvo ani World Health Organization WHO chuan he nan na hrik thar ming hi Greek alphabet OMICRON atangin an vua OMICRON hi South Africa hriat chuama sakber ani kar kalta November ni somni pali khan he hrik in thlak danglam thar hi November ni kwa sample la katanga finfia confirm ania he virus hi ahmalama SARS-CoV-2 in thlak danglam to mutate te aya ni phungle so sang na in kai chhon ol samjok le vaccine laka biru vaccine escape theinia ngai ani wangin Khawvel ram tam tak abara khain an ral khel halani World Health Organization WHO puin ngai tuangai tak variant of concern apuang halani he nan na hrik ni phungle zeizia te he virus a thil danglam omte awangin WHO hnuaya COVID-19 lam boipui tu Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evaluation chuan he virus danglam thar hi variant of concern apuana rota WHO chuan he virus B.1.1529 hi variant of concern apuangin OMICRON ming avuata ani hetiang ani taka wang hian ram tam tak chu OMICRON an rama alu lo na turin Africa chimlam ram te nen thlona service te anti top nga ruma stock market le oil market ta chu November ni somni pokwa thotan ni hi chuan a ngong hiam hal ngei turangai ani WHO in a soidan chuan OMICRON ni na takle a thodan te a ngong na dan chungchang te kai chhon dan ol samle vaccine laka abibo theyam ti zong te hrechiang vek tur chuan cholkar engamaza chui chian alangai tur thu an soi OMICRON danglam big na engele scientist te soidan chuan OMICRON variant hi in thla pungtam high number of mutation ni in an soya coronavirus hrik thedar tu spike protein chu alet somthum la ya tamzoka an ngaya chu wang chuan in kai chhon a ol sampani nan ngai zirtom ni kalta khan OMICRON chungchang zir chiang turin WHO group of expert meeting ko ngalania heng expert te mudan chuan zir chian na masa data le preliminary evidence te chuan hrileng tho dang other variant ti aya kai chhon ol samjok ninge ya an ngai tian soi he nan na hi South Africa ram chung mun sang sanga dar hle to turangai ani ti WHO chuan a soi bok OMICRON variant symptom hi adang lamem South Africa ram National Institute of Communicable Disease NICD in a soidan chuan tun thlengin natnalan chuadan symptom danglam bik he natna OMICRON antitak B.1.1529 variant atang hian ala omlo ti chu anthu chuan atalang NICD hian a soizel dan chuan in kai chhon ol sam bik Delta variant ang thowin OMICRON variant zinga po natna lang chuak lo asymptomatic anombok test na man ro then khat hian OMICRON hi a hmu ve theyem a detect theyem WHO in a soidan chuan tuna hrileng SARS-CoV-2 hmu chuana atan PCR diagnostics hi arin tlak zela virus in thlak danglam thar po amu chuak zel theyang laboratory tamzokin an soidan chuan PCR test atanga thil hmu chua tum pathum zinga in thla chhona kengtu gene pakhat S gene anti mai chu a hmu mai theya chu wangin hemi ti chiang tur hian uluk zo ka zir chian angai ani ti thu chu an thu chua in atalang genome sequence hi tun aya tamzo ka kalpui ani chuan virus in thlak danglam thar te chu ol samzo ka hria chua zung ani ang in rin ni khan COVID-19 hrik OMICRON laka lo in ral rin lok dan tur le India ramin thlasom ni chuangzet international commercial flight ati top to chun zom le chungchang te
ngai to in Prime Minister Modi hovin high level meeting nei ngal ania December ni som panga atanga chunzom tura rel ania OMICRON wang hian thuthar omle theimai donin alang State and UT in ring turin hril ania zirtop ni khan Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan State le UT zongzong hena OMICRON chungchanga lo in ring vek tu le COVID-19 3 kai dap chuan ha chu in thla da lowa chakzo ka hmala turin a hriatira OMICRON rikai thar anong puwa khung hrandan tu le ruam manna lo nei lok vek turin a hril bok nimin pathiani khan Union Home Secretary Ajay Kumar Bala chuan State le UT te thu nei tu te nen COVID-19 OMICRON variant chungchang soipui turin in khom man mo kowa State tin te chu RT-PCR positive sample te chu genome sequencing laboratory sa finfia tura thon zung turin a hrila ram danga tanga khwal zin lo lut le lo hote enfi uluk turin acha ani OMICRON virus kai omtona ramte Australia, Italy, Germany, Netherlands, Great Britain, Israel, Hong Kong, Botswana, Belgium, South Africa tanga India ram Karnataka a ronjin pani te chu COVID-19 an kai ti nimin pathian ni khan hriat ania OMICRON variant niarin hlel ania ma se Delta variant zok ani ti finfia ani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan nimin pathian ni khan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thona chuan COVID-19 3 in thlak danglam thar OMICRON hrivei hmuhna ramatanga India rama thlona ronlut te ti to hmal turin angen Kejriwal hian Prime Minister hena lekha thon hi Twitter a ada chuang hmal ani ram engemaw zatin OMICRON hrikai hmuhna ramatanga an rama thlona lu an ti top towa chung zinga chuan European Union ram te po an tel thu Kejriwal hian a lekha thona chuan a ziak lang ani kan ramin kum khat le achan ve chung chu coronavirus ripui na sa takin alo do towa COVID-3 do pasal tha tam takin mani in phat chuin har sana tam tak kara kan ram le midang ta tan rim taka thokin har sana tam tak an to ka henga wang hian ripui laka tangin kan ram chuan damna achang ani ti Kejriwal lekha chuan zialan ani tun hnai maya COVID-19 nana hrikin thlak danglam thar Mihringte na thi bai omle ngai tuangai taka WHO in apuan tak hrikai omna tanga India rama ron lu hi a theidan kong om apiang in kan dang turani heng hrikai omna rama tanga thlona ron thlu hi tuna tanga ti to hmal turin kangen che ani hei hi ti khotlai ani chuan chiana ra phlak zo ka thleng thia India rama hrikai an ron lu chuan ti thu a lekha thona chuan Kejriwal chuan aziak ani hetiang ani mek lai hian Union Health Ministry ramdang atanga khwajin lo lut te zom tur in kai hroina thar ati chuaka December ni khata tanga man tur ani hei in kai hroina thar ang chuan mi tu po India rama lo lut tu chuan ni sompani malama anjin tona travel details le negative RT-PCR test report chu Air Suvida portal anjin tran ma in an thelu turani tiani tun in rini khan central sarkar chuan ramthren khazina tan himlo at risk ti te ati chuka chungta chu South Africa China Botswana UK Brazil Israel Bangladesh Mauritius New Zealand Zimbabwe Singapore Israel Hong Kong te ani India chuan zirtom ni kalta khan hun rei tak chung COVID-19 wanga cholto commercial international flight chu December ni nga tanga chunzom turin arelani Israel sarkar chuan COVID-19 free chitar hla om tak OMICRON leng wangin khuak khirna siamin anrama ram danga tanga khwazin lu a khap ngal mia OMICRON variant wanga Khawvel ramzinga anram ri kharma saber ani Kaliamta in rinia thu chuan siama Prime Minister Naftali Bennett chuan in khuakena siam thar hian ni song pali a ophot don ti soi official te chuan khuakena siam chung hian South Africa rama an mu chu World Health Organization in
variant konsana an puan Omicron laka hian COVID vaccine na thaw dan zir chiang le hria chian thei ani ang anti he khapna thu pek hi ni zan lai tanga ken ko tan ania Africa ram atanga khwazin lu khapna da dero kar liam ta zir tom ni khan puan alo ni to ani WHO in variant of concern apuan tak Omicron hi a ro sang ana hle a Khawvel a barakhaih tak zet ani khapna Israel sarkarin asiam thar hnuaiah hian Israel ram mipui vaccine dose lakim to te po an rama hote anin khung hran angai don ani vaccine dose lakim chu ni thum ani khung angai dona vaccine dose lalo te chu ni sari in khung tura ti ani Africa ram atanga hote chu sarkar quarantine hotel a negative result an dei ma anom tura ti ania COVID variant mu chuathar hi Belgium, Botswana, Hong Kong, Italy, Germany le United Kingdom ate kai mu ani to Israel apo Omicron kai pakhatomin rinhlel mi pasari an omek bok ram sang te po in khuak khirna siam dan an ngai tua mek heti lai hian epidemiologist te ro chuan Khawvel huwa pa Omicron darveng tur chuan atlai to ni in an soi thung England a face mask vua na thupek ti chuathar le ania England sarkar po in Omicron variant darzel tur venatan naktuk atanga mantan turin dor le public transport ate face mask vua vek turin thupek ati chuak bok Prime Minister Boris Johnson chuan ramdang atanga khwazin lu te chuan PCR test an ti veka ngai thu alo soi to a COVID variant thar contact zong chu mania in khung sang zel turin ati bok hei ba ka hian red lisa ada ram te tanga lo lu chu ni chom chung khung hran an yang United Kingdom a Omicron variant ka hi mi pani mu chu anom to ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan South Africa in anrama COVID variant mu chu thar chung changa information a pe chuak thuai chu lo momati thu soya hetianga langtlang taka thil kalpui hi ramdang tan po enton tlak ani ati Africa ram mi pui tam jok te vaccine pek ani theina tura an tho pui dan tur po South Africa ho tu te asoi pui bok ani Khawvel tibara khai tu tun haya mu chuata Omicron COVID-19 virus in thak danglam thar hi South Africa rama damlo pakhat nadna ben von nei nadna ben von thuk tak nei en kol na tong silo COVID virus kai si ina ataksa atanga in thak danglama he virus thar Omicron anti taki rondar chuak ta nia ngai ani anu khanan Myanmar tual chung boina thu thar kan han da tel le Myanmar tual chung boina azia om deuh ni ala na wangin tun hnaya Mizoram a ral tan lu thar an tlem ta dewa bu seng tura Myanmar a homi engom zat an om ral tlan tamna Champhai district chunga tuipui ral huam chunga nimin thleng khan ral tlan bi sang ni zanga somria tan om meka tuipui ral group OMR huai tu te chuan an huam chunga ral tlan lu bel an omang to lo ti an soi ron lut an om to lo ero alati theilowa khothen khat chuan mi kwal pani borvel chu an la nei bel reng ani anti bu seng hun lai ania Myanmar mi Mizoram a ral tlan lut mi engom zat chu an huwa bu seng turin an hoti tuipui ral group OMR huai tu te chuan an soya heng mi te hian bu an seng zo Mizoram a kile an tum ni in an soi Myanmar mi an ram boina tlan sana Mizoram ron lu tam zo khi Chin state ami ten nia Mizoram hnai taka om ani hetiang boruak aral muan deuh ta ka chuan an ram lama hian an ho chhole thina Myanmar sipai an hrana aral muan lo deuh chuan Mizoram an ron pan le thin ani ral tlan tamna tuipui ral huam chung ko sang khotlangin ral tlan omna tu relief camp an siama tun din hmuna chuan relief camp a hian an om to manglo tuipui ral group OMR huai tu te chuan relief camp a an to manglo chan so in relief camp hi khopon dewa siamania helai hmuna omtei kho chunga te anin hlo duwa chu wangin kho chunga mi in ten duwa an chung te ina te an kho sata ani anti
Myanmar atanga Mizorama ronlu tharapiang te hi COVID-19 laka himnan relief camp a khung ran thin ania tuna relief camp luatu ta chu khung ran mek te ani thu boime hruai tu ta chuan an soi tuipuiral group boime hruai tu ta chuan October 30 lam khan ral tlante en kolkonga har sana an to deuh thu an soya mi an thanem sia tuipuiral huam chunga chengte tho khomin an ei tu le an in tuam lumna tur thom no adai seng lo tian soya ma se tuna chuan Mizoram chungmun ranga pole mimal imphalte pe kazara ral tlante tuam hlomna tur mamo khop an nei ri ti an soi tun din hmuna far kon khua in Myanmar mi khwal an nga bera mi sangkha za somnga zet an oma vapaya zali som thek te a zani somnga khobonga zani somthum bakwa zol sei khuwa za somthum panga ral tan an omeka aba khodanga chon ral tan mi za aya tam tuipui ral huam chunga hian an om ri lo ani Mizoram police ten an chin chia danin tun din hmuna Mizoram chung mun ranga Myanmar mi ral tan sing khat sangli borvel Mizoram an omeka tun din hmuna hian Myanmar sipai sarkar hian Chin state le khilai kan zone na thlak te omna Sagain region vel ki beipui thlakin nuai nat atum hle ni in alanga sipai engamazat ti lubelin ral thuam lian le rol tak tak sipai sarkarina a sipai nei that te le an ral thuam nei that ber te anin chek lut maya tuna hian zone ha thlak people defense force te ZRA te nen po in khoi nuaina thlengbu thei reng ania chuwangin in kana hi a thleng le ni chuan ral tan mi engomazat Mizorama an lo lu bel le ngei don ni in alang bok ani ole viewer ten hena ngen na hian je vele teang kan channel mina subscribe saklo viewer te zinga khan in omani chuan subscribe ti kha min lo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chewa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zel thein turin in tan po all sam jok dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don nia